kan mention wat pagi tala ne benoi ban pek sawas main samat kot lapalap sa kapeng kiong kom yung masan maur na sa pileo korong pana Rahn wat pagi kom kating kaya kiti masan wat kailan nga namu sarawi erbetin nga namu sarawi bo sida pe ai kel sudah ada lokong ai kom megun tutre ansio chorus ansio just will the dong marang count song come Jesus Christ Saligi di seden ni nama suat kan chorus, sodre am the dog and tears and wepatakut pampoita seden, bagai lucia ni lobu pari git samalaro, kama bili lus to koko latre. Amen. Orla penatairan patakin rawo de masani. Iawasa mekamen Mihmi ye Rahn. Iawasa mekamen Mihmi ye Rahn. Atairan wat matu Isaac Rejukri sekwalu memasani. Kumalter masak Israel kan, begin kemela paluar, reap sudah kemela palingen. Akmal masak kot maka ketin kemela paluar o palingen, o kesep ke langira korus nanel. Megdalin rin kapesegi irabukat, Israel mesodre masang kotakan. Melakir yau kukutong Israel, yei nanhel. Israel memasang kotakan maur sotuk kukutong Israel, yei nan lang ren kot. Klang aday ren wadot ko siya, ketalente masa karamas. Mepang kemela te paluar. Apsuka kemela palingen. Nan masih nimpumbe day ko siya, paluar o palingen. Dan masih nungway saya ko siya body, soul, or spirit mesilu body, soul, spirit. Ari body de paluar marmas kaken kemela. Niaso marmas men ban mela paluaro serdi o a solo piliang kotilanan susu ama aramaso puson la Christ o mela anso de palingani ko laran kot. Au Rahn. Memelaren Christ akan bampileu ia setau mesiluet body soul spirit bang purpene oral ko kadalaran kot. Eri makartak puksar masuk jalante masa karamasupan kak kemela te paluar absuka kemela paluar o palingen. The body, soul and spirit. The soul and spirit. Imakareta Tanane talen wewe ki memia wasariao me kono ptang aramas. Nanel oren kot ite sote nang waranga. Nanel oren kot sote nang waranga. Magdaglam melayan paluar te mela keyo yemo buksaro masani. Melayan paluar wot ye mela keyo. Mela uya Melang palura uya anson meir eu. Christ masani ni anson me Jairus kau nen sinaku keu parto reo pagi yang kola kapag kina serbeno pa mela. Ar Christ wan seliu mi elia me ko te toka kina liko. Christ wan seliu armas parto ren Jairus pataki yang. Kajer katropo olen po nom serbeno mela. Christ masanya an ki poso na kapang kilang. Ari niarai lella lel ninimun Jairus armas wiya mamai wiya seng. Christ masani na Luke walu irejekriyao Christ kitin masani. Armas koros ni imo wiya seng o mamai ki serpeino. Jesus masani yung rail kumalter seng po serpeinan sote mela MMA. Ari melang paluar ewia anson meireu. Dragon merla armas melang sanam paluar wot tene remeir. Pinan Yohanes Ezekiel relaut Ezekiel rejuke Ezekiel we rejuke payu Lazarus nyabil mela. Jesus ketin masani mebukat apil purang masani yung rael. Kampo kapata Lazarus meirlar ay pangkulan panginda. Ni
Wan pernah kau patake main Lazarus meirlar pambileu pirta. Anan rezeki sepayu ko siya. Christ kasi yorani sansal. Hisir masan iyong rail ni sansal Lazarus melar. Erlang. Tene Lazarus bil meirlar. Abang ketlangan in panginda. Pilih patake yung warang kau ni iridu sepayu me melar Lazarus melar. Erniyan sa paluar buat pan mela te pan meirla. Sudah pang meir kokolate. Sudah pan tene sudah imun meir lawat. Maktai mela sana paluar sudah meir kokolate so. Nah Hebrew tua orang tu kriasi kisu, Hebrew laut tua orang tu kriasi kisu perak yang time. Koson dier pue aramas koros en mela pan armas koros en mela pan mepak te pakeu armas men pan mela pan pakeu. Amuri re enale kate kren got. Mer lawet kadang dale mer kokolatro bisu di muso. An show kis dai mer la. Dai lawiawi kate me kokotong dai. Kate kren got. Esri mewa ke mekdai mer la sang nam paluar wet da mero pansutu imuso. Ye imuyen mer la wet ye katek. Menani pru tuau reseksu kaseliong kitail. Kosone dier pue armas koros en mela pan mepak te pampakeu emen armas pan mela pampakeu. Itema miracle de manamanyu yam kot kopre yuto. Kot kele meka kuyer dokwet. Apo koson te armas pan mela pampakeu. Amuri renale kate kren kot. Ari imi ko siya kapan. Koros me la ren Christ ni yaskeyo abang yau meselong jangan bukan Revelation tu bukan kau tiada laut riset limau kau tiwano. Koros me la ren Christ kan arai soul paluar o spirit pam tupene. Me la len Christ kan resakin tepan sa tamas. Yas kayo wat ong at iray memela rin Christ. Keriaw, kilang katebang kate, okay? Katekin koros pa ampel katek anso Turkish. Miya katekin solang. Umiya katekin iray mesiruposon kotakan. Katekin solang kan, san salong katayal nan. Korint keriaw relaut limaw rito kaisek. Korint keriaw relaut limaw rito kaisek makusiya. Pagkatay koros utan pan parlaren Christ, pagkatay pan umon mo lang kabungin Christ. Pweng kating kitayal ta, emen pan alapaisan nintuan me koneng wiwuya, mau te suet ninto ko na mau na paluaran nin sampa. Met katayin solang, katayin uray me bisudu yang poson kotakan. Katayin solang kele me pahuyaw met me sa sulong tanan Korint kerialo at mauro tu kaisek. Pagkatay koros utampan para laren Christ, pagkatay pan umon molen kopungin Christ. Pagkatay katayin kitayal ta. Kopungin solang met, katayin kopungin deklanan hel. Abuy karabeng kopungwet pagkatay pan alek isakis. Pagkatay pan alek isakis yan wana tayo tamak tayo ayang Christ niya tayo mo pun sambawat. Pilel kosoy masudo ko niyang tayo muyangan tayo mabil katingki. Yung kata tayo kaniyang tayo kosoy. And mawan so koros. Kosoy mo tayo muyangan masudo ko niyang tayo mabil katingki rin kot. O yawan na tayo totoo kong Christ niya tayo mo pun sambawat. Yung katekwit pa mo yawi kiyang solang kalep. Pag kisakis pan kowang. Amen naman solang matatok mau kasilil paida niya mo pong sambawat. Kailang solang miye solang me aral totok ang kot rainin ngongkiwi apukawat san yaray mo kito ang kot miye solang me sot iter ang koto sarawi. Ray pupulan mo ray kabil mumut. Risong ang solang riyawat. Emen panal kisakis. Me uyato to akong kot.
Mapadyat uyap ko ang kot. Amen. Sudah banal kisah-kis. Abang ko mahurla. Abo sudah banyak hal kisah-kis. Kilang, katik me pang yaw yung soul lang abil tuwatre. Katik me pang yaw yung son pagan. Ma son payment mau puita totok, metal kan king kuwang. Ma son payment me bil puya totok sa kanakan apil metal ko bil ko purpursang. Tuwatre hong kita soul lang. Mata totok mau ang kot, apang kating kita laut, mata totok sudah mau ren kot, sudah pang kating kita laut. Tapi yang lain nang wen kot. Ay kami le menang wen kot, pare kay miye. Pare ni rai me pung, rai me totok mawang kot kan. Resul pampil pateng rai me sudu totok mawang kot kan. Take kay pamiye nang wen kot. Ay kami le. Pil tuwa nan hel. Nan hel pil miye, take kay mimi nan hel. Armas me sudu wiyata deep. Mesut kalau gilar di peragaran kot, o aramas metu de Hitler. Ya karben rapami penuasa kisnan hel. Hitler panalo kolong lok laut in tame uyayang Syrian suso pil men sampa na maun Koreao. Kot uya kot pungmen, kotin ko pungmen. Kada suka kipene koros mimi wasakis nan hel. Hel ap mie tage ke mimi nan hel. Katek bebang yawi ye kateken solang. Mesan selong dan korin Korea ri laut lima ri Asia. Kateken solang kalep met. Kateken mesapungkan. Kateken mesudo kamularan kota kan. Pwede magdabang kamularan kota magda kasubong yung Christ na daimor. Dahil po sunod ako mayatan di lopo, lukwar lang maro, o kasumuyang inan sa almaur. Ida mo naman kumur kila. Koros, mesudo kumur kila maro ng kaon Jesus Christ, pag niya sa lukwar lang maro. Arabu yaray tatawagan tibgan. Rapan yang yasata, kahit yakin rapan yang yasata sa mga katigin solang panguyaw. Kila maro ang atak mabuk sa rawi. Kasaliyong trial, may yasa kriyaw miye, ang bukan revelation, you're allowed to reach limawan o siya yung trial. Katigan may pungkan panguyawi, ni Christ sa pangkatin, ni rapture sa panguyawi, papuktalan ng lang uyawi, o kisakiskan pang kukoyang Christ solang kan, katikin solang kan abang uyab. Christ reportido kau di mauno in Armageddon. Ikaw at sa government ng Jerusalem in Rahn ng Israel. Wabang kaun ki somparkit. Wabang kaun kita somparkit. Inan somparkito metane layon bayang kang tip tuwa ko wab. Seri bang uye motong diman porin snake poison kana seri bang yata megot. Inan somparkito met. Murin somparkito imesa selong tanan bukan kau tiar raut riye sekretari sekeu lili sekretariau. Katekin met sapungkan. Iap kilangatan lapalan mall potopoteo o imekin ket poe. Sampao nan lang tangasang o solami yemon silangi. Iapil kilangatan me melarakan, me lapalapo me tikitingkan. Tuwa na rumon molo, pungkan na ripapak paseng o pileo puk papak paseng ye pugan mamamorkan. Me melarakan ripakating kita mekan meinting nan pugo, tuwa na wiwiakan. Kami leo puk wat ye puk sarawi, masaning kot. Magpuyam men kawit kitay. Tip koros magdawiyata, magdaluwa na masaning ko, dapat hindi nalang pugi. Siyudun ba ang pangkal tasang pugi? Dahil ito utol kita intan Jesus Christ. Kada tip koros, mayaman kita pangwiyata, tipyo, pangkalap-rap-rawat, kulok, riyaw mo rin siya was. May ito
untuk kita intran Jesus Christ apa inting tenan buk. Kalau kriya muri jawasin ran sarau ni Julai riesek Julai isek tua iperap. Ima kau kepesang me setu kau bilang maran kau Jesus Christ kau nama kau bilang maran kau Jesus Christ. Puma kau bilang maran kau Jesus Christ ni yang semua dah lukur lang maran Christ so kau kilai. Tiba-tiba koros lapatan sanger. Kita pot-pot tu the snow tu nang buksa Iawasa ni. Amak itu kau bilang maran kau Jesus Christ tiba-tiba kau wait ada pel-pel. O indin tip koros mereka wiana Rahn kan koros. Buk sarawi kasih yang kecil tuan ada memori yang kuat menit. Armada kawela euren nan commanding court na namasen aban jing di. Pukot uya court songko pungmen. O ikabele me aban kilangada aban intinya di tibo o bil ansur bil bakong kecil buk sarawi. Kawela irawat nampukan indah yang kecil. Bukan uang kita udang dah sesuatu warong dan yang delaran kota Rahn. Dari katikan mesapungkan mesan selong danan irisus kriesek, iralau kriesek keu, leisek kriau abamu yau murin sompar kit me Christ. Pangkau ada sebuah me government pun samba. Melak keryau. Yei mela mesutui mui. O mor me bisutui mui. Mela sautuk mor sautuk. Me puksara masa ni yang kecil. Muri mela o wasame melarkan api sekentilanan len kisinyeyo. Len kisinyeyo ye keryau en mela. I wasame ban melak keryau mepit palingen. Teman-teman, mela paluar ye melak keyo. Awi-awi kateik. Melak keryau ye melang kating deep kan koros mukdawi ata. O ye nanel. Nan len kisinye. Ansa wot len kisinye wot second to we. Apo wi laut pesang ansa koros. Second to nan len kisinye wot. Nan hel magdagan watek mepil driving klan ang kasto kay armas ng kota nan hel. Iwasan quality armas ngeni armas melarakan awi-awi katek me pawi-awi. Autan nan len kisini iwet sayang itu we. Anta cry so wan baron likaw so ko likaw mo mabanta mi lek teklangan lole. Muri seta na bantu we rata. O koros me piladaran yang ko lawasaksit. Kenai bang we tuwe nan hel. Ab nan hel katene we awitang armas. E we awitang seta ni natron lengkau koros me pelian takot. Ansu kisah malaro. Amak depan yang wasau kita me pen bilong trail. Kita me pen pilatak dari yang lel nan len sinye wet. O Christ keto patak yang kita tuan depan pitlasang nan lewet. Hari kita wegi tuan depan pitlasang nan lewet. Me Christ ye ikele mga kapitasan nan len sinye wet. Kata patang kita len nekir sabom itu doa kong kita metra me bandut pilata. Makte me yang lellanan held teso. Masuk kita lukur lang Christ, komor kila, maring kaun Jesus Christ. Amak tayo ronga masan nak tayo absolutamente lukur lao, kasi mo yung ina na tayo mora, ang yung kot may mimi po tayo. Memen mara sa inting nang pukan mememorkan, piliang pisigantilanan len, kisiniyo. Ariglang, tena memen mara sa inting nang pukan mememorkan. Bukan koros mekomola, ito rin dinting ng supplement Christ, bukan mekomolkan nanlang. Ikosiyan nga mekodo yasong kopungpungmen. Apan kopung kital nek magdamay ang kola nanel, kopung kital nek ikasi yung kital, lang atong sutiyamin ng bukan komor, kukadilan nanel. Kapang wawag me utang tayo warong yang lilang wasaw. Imakarta, ikamili may imakarta.
Amen me kotor in Christ. Ansyo yung maras me kotor in Christ. Etin di nang bukan komor. Indin di. Indin di. Ariay kalebak krem iranut. Etom yamin ang bukan komor te saik. Kusiri bampit sang. Nan hel teren kot nan leng. Melak karyawat ye email palingen. O palingen narmas esrukin mela. Akin memor ko kolate. Udah memang pilata. Ya usah mengudamen Mihmi ya. Dan memoren kot. Dari yang tuwe dan nan leng sinyewat. O leng sinyewat main ko. Kating wasa mau you. Ya wasa kanjin suwet. Wasa kametek. Tunai kan rong armas kanara kan witness kit tuan arai lellanan wasau. Kot muitong rai ren lella wasau. Tuan rai ko siya meres ngangki katikin oxygen songon kisini yang dialysis ngangki met. Sulfur, gas, poison. Resulta kasi ngak mau. So the bill. Macam Lazarus. Itai bisa lelang wasau. Pekirena pernah. Kom kata tu Lazarus. En katu sentimpenan pilo kiem pun lewat pun kerungalar. Sudah mengikutkan senama wasau. Song sebut korus memi wasau. Imagade mengkar kilai repukat. Wiyata pil me pung. Pekenter yang cuwetanan hel. Putan wasawat. Kau nebang sedani natron lenggan. So depan excuse. Utang punya depan tikau tilang wasau. Dalam rasa depan pilata. Maktin yang del wasau teso. Wiyata pil me pung ramut. Mak komu yamen na yang rong patak potet ranwet o komu men likur lang maran kaun Jesus Christ o kasamu yang I nanomu maur and wiyala am kaun o son komo akom itawen kapakap and lukwet kalanganen komu main kaun Jesus ikamelele o poson totok bakom kachin wiyata nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal me kom kakaredia min lobuo panye ta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangki tip koros me wiyayam komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekor semua itong komuya kalanganin komuy poy kamelele me ay tungol at yang inting dinan sapol mo puken komo kalanganin kupuren korusyen hit momotso en Kolonia Assembly of God pinluklukete koros melel irailkan metungol niki ananen palingen Malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo isu o atungol email koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan nisoti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarain ansong kautek klok isu ni sotik ni alemukan kalanganen kupromail korusyen